Заатәи антикаамҭазы аԥсуа хылҵшьҭрақәа ркультура еиҳагьы иҿиеит, еизҳа-изыӷьеит. В Абхазском государственном музее представлены все подлинники предметов, начиная с каменного периода, кончая современностью. Турухаджи ждыруепш юқупа тыпқуа рак яхихрыпшауыз, яхиқарцуз, иаагоугьы иҟоуп атәым ҳәынҭқаррақәа рҟынтәи. Аԥсуа хылҵшьҭрақәа рнапхазара аҩаӡара ишазҳаз дырҵабыргуеит археологцәа Аԥсны адгьылҵакыраҿы ирыԥшааз абас еиԥш иҟоу аԥшаахқәагьы. Уаршанхоит урҭ заҟа ҟазарыла иҟаҵоу. Заатәи антикатә аамҭазы иҟан Аԥсны нас еиуеиԥшым аџьаз иалху амаҭәарқәа, аиҳарак аибашьыгақәагьы ақыҭанхамҩатә маҭәарқәа. Абри ижәбар шәылшоит ахьшьы асахьа зну акәылӡы, абри аибашьыга ихы иаирхәоз, насгьы ршьапқәа зларыхьчоз ишьапыхьча, ишьамхыгьы ишьапы ашьҭахь изларыхьчоз, аҽыҟазара усҟангьы ирылан аҽҟазара иатәу амаҭәарқәа даара иԥшӡаны, иҭарҷҷаны иҟаҵоу. Насгьы абра даараӡа адунеиаҿы имаҷны иҟоуп абри аҩыза. Абри ижәбоит аҳәа аҟама, нас аҳәызба еиԥш иҟоу аҟама, аҭра аџьаз иалхуп иара аиха иалхны. Уи имаҷуп адунеиаҿы иахыҟоу. Аԥсуаа заатәи антикатә аамҭазы ирыман даара ибзианы иҳаракны пату ақәҵаны иҟарҵон, ақыҭанхамҩатә мыругақәа рыман. Иаҳҳәап абри абаҳчаҿы ус зларуаз, ауҭрақәа злаҟарҵоз, ажьа еилыхга, абар ижәбоит абра ажьа еилыхра иазку аҳәызбақәа, аигәышә. Уи адагьы иҟоуп абра абарҭ аҵәҵәа хәыҷқәа, убырҭгьы икульту ҳаитәуп, ҳаиԥхьаӡоуп иара иритуалтәиу. Насгьы аԥсуа ныҳәарақәа ныҟарҵоз рхы иадырхәоз аԥҳал хәыҷқәа хԥаны иҟаҵаны абас хԥаны иҟаҵоуп, абригьы акульт аамҭа иатәуп. Абри ижәбо зегьы аиҳарак красный маяк ҳа ҭраԥшь еиԥшаақәаз, насгьы ешыра, красный маяк ешыра еиԥшаауоуп. Абригьы ижәбо аџьаз иалхуп, аԥсыӡкыга аԥагоуп абри. Нас убри акультура ыҟан, акультура аԥсыӡкра ыҟан, ауҭра аҟаҵара, абаҳча иҿкааны аҟаҵара, убырҭ зегьы ркультура ыҟан. Убри аамҭазы акыц лыхкақәа, иеиуеиԥшым акыцқәагьы ыҟан, хәыҷык зыԥштәу иаҳа ицәышу, иаҳа хәыҷык ицәышым, аҟаԥшьаразы иаманаку иҟоугьы убас ахкқәа ирылхны, акыц иалхны ирацәаны иҟарҵон. Нас аԥҳалқәа, аӡыжәга, аҩыжәга, адуқәа, ахәыҷқәа еиуеиԥшым убас иҟан. Убри аамҭазы абри ажьа ааӡара, аӡахәа ааӡара, аҩыҟаҵара даара пату акәны, даара акрызҵазкуа ҳубас иԥхьаӡан. Атәым ҳәынҭқаррахь ирышьҭоун, ара ирыман, иаархәон, иргон, ажьхқәа рацәаны иҟан. Убри азоуп абриаҟара ажьа аилыхга аҳәызбақәагьы зыҟоу, аԥҳалқәагьы, аҩыза артузгьы, изларжәузгьы даара ирацәаны иҟоуп абри аамҭазы. Абри аамҭа иаҵанако амаҭәарқәа, аҿақәа, асахьа зну аҿақәа, ари аҩаларжәыр ҟалон, аӡаларжәыр ҟалон, даара интерес зҵоу, иԥшӡоу, абарҭ рыда уаҳа акы ыҟаӡам, Кавказгьы даара имаҷуп абри иуазбо. Насгьы арыфы хырблоз, аџьаз иалху, абри иуабоит амаҭәар хәыҷы. Уи адагьы абри џьаџьал сахьа зну, абри иуа амаҭәарқәа абас икульттә маҭәарқәа абри ижәбо. Егьи ижәижәабатәи ашықәсқәа рзаҳаны бамбура иԥшааз, абри аԥаҭхь хәыҷи, аџьма ахы змоу аԥаҭхь хәыҷи, винапица ҳаизышьҭоу аҩыжәи аскам дықәтәаны абри аԥаҭхь зжәо, абригьы нас Ермитаж иршьҭит, актәи азқь шықәса ҳара ҳера ашьҭахь иԥшаан ҳаиԥхьаӡоуп. Заатәи антикаамҭазы нас акыц иалхыз ҳалацәажәеит уажәы, иҟан амфарақәа,
ахпытпи шушукса харахира қаланзы яцыныко аю ныргоз аги ахбыл инцоз адзыты туниргом аги абартки убриамты яцыныкот иғоп атыпын пямфаруква яагаква замфаруква иғоп тумхунткарыгынпи абарти ижбо наски хаму айхарык амфаруква амшынацыға ипшаны баша ауа археологчы избаз атаможня усуцу ирцун яхзаргит абри рыб колхоз хайныха заибишраштах ирцун яхзаргит убырт кенер балаги яхзаргун амшынацыға ақо ипшакузроп Ҳхазацәа аҭыԥан иҟарҵоз еиуеиԥшым амаҭәарқәа инарҷыданы Аԥсны адгьылҵакыраҿы археологцәа иаадырԥшит аҳәаанырцәынтәи иаагогьы. Урҭ иреиуоуп снапы иаку, лак еиқәаҵәала ирышшаны иҟаҵоу акыцлых акилик ҳәа изышьҭоу. Ари ааган ажәытәтәи Бырзентәылантәи. Заатәи антикаамҭа иаҵанакуеит лак еиқәаҵәала ирышшаны иҟаҵоу Ишыра қыҭан иԥшааз Георги Кучевич Шамба, Сергей Миронович Шамба ирыԥшааз амфара асахьақәа зну Ганкахьала ус иануп, Дионисик дануп, иануп аминадақәа, селенақәа, Арыстәыла, Гиаганала иануп абри аицлабра иҟаз иалахәыз, нас аиҳабы аманшәалара шәымызҳаразҳәо рсахьақәа нуп. Насгьы иануп аҩыра Никон, уи иаанагоит аиааирагаҩы. Абра шәара ижәбо асахьа абри анышәынҭра ихагылазоуп. Ара иҟоуп аҵакыс иамоу ани аԥеи реиԥырҵроуп. Ан чымазара агәаҟра зыхьуа лԥа абзиарас ҳаиалҳәоит, лаԥхьа игылоуп ԥҳәызба илку, ахьыԥшьаҿы иҭоуп абри изынлыжьу амал зегьы. Абжа изымԥшааӡеит, ара ус руун, аӡы амшын аҵаҟа иҭан, аҵаруаа, археологцәаха, абасоуп ишырыԥша, абасла аӡы амшын ихалало. Аригьы ахәбатәи ашәышықәса ҳара ҳеира ҟалаанӡа иаҵанакуеит. Абри аамҭазы аҳақьымра аԥҟара ҟазҵозгьы убырҭ иҟан ҳаиԥхьаӡоуп, избан акәзар ижәбоит аҳақьымцәа иадырхәоз апинцетқәа. Акосметологиагьы усҟан иаҳаракны иҟан, избан акәзар ижәбоит даара еиуеиԥшым ихәыҷу инаркны иду аҟынӡа апинцетқәа косметологиатәу апинцетқәа шыҟоу. Нас аҽырԥшӡагақәа рацәаны иҟан. Заатәи антикаамҭазы ажьицәа аџьаз инаҷыданы еиуеиԥшым ацәаҩычагақәа ахьи арыӡны ирылырхуан. Уаршанхоит ари ахьи иалху ахәдахаҵа заҟа гьама ҳаракыла иҟаҵо. Аҭоурых иждыру еиԥш иҟоуп аҭыԥқәа арагьы иахьахырԥшаауаз, иахьыҟарҵоз, иаагоугьы иҟоуп атәым ҳәынҭқаррақәа рҟынтәи, аха аԥсуаа ирымоуп абри аныҳәара ахьира ҳәа, убри ахьы иазку. Насгьы изҳәар сҭахуп абри ауаҩы ҭаацәара адгьыл анаархоз, аҩны анаархоз, абри даара убри ада ԥсыхәа амаӡам ҳаиԥхьаӡан, ахьы изакәызаалак имаҷзаргьы ԥаран иашәозаргьы ахьгьы наган ирырҭон измырхәҳауаз иҿы. Ахьы уи нахьнатәгьы аҩны нырныҳәома, ахьы иалхонс иҭарԥсон аԥара, ахьыԥара. Ахьы даара аԥсуаа рҟны даара пату змоу, аҵакы змоу, акульт иатәу ҳәа абас иԥхьаӡан, иахьагьы иҟоуп ажәлақәа измоу ахьира аныҳәара. У нас имеются еще и золотые и серебряные украшения, которые находятся в основных фондах музея и, можно сказать, редко выставляются. Эти предметы 5 веков до 13 веков и чуть выше. Недавно у нас проходила выставка, где были представлены эти подлинники золотых изделий, найденные именитыми археологами, и они были выставлены. Конечно, они были выставлены не полностью, а какая-то ее значительная часть, но в программе обязательно мы будем думать, что мы можем еще показать нашему обществу, нашим людям.
Прятать и не показывать, я считаю, что ну, немножко неправильно, потому что это история, и эту историю должен знать наш народ. Музей фондачы абрякуша ядбил югупа химата имаджимква ардзынымата ардзыныялху дар эпизио акрысхыцо турых цикызмо аматарква убыртири убабри ахутахаца ахса рыматва зладырпшцоз хюнцрейпши гокоз забритарипшку абртриуа арт адзуибжей пшан аджандари пшан югупа тыпква иррационный хыпша зачмырдей пша кузыгоп абри аджандари пшазоп абри адзуибжей пшазоп абри ханеви жашык сызын Сергей Мирони пашам бою безапша ари аджандара на коллекции бито я дыги с джази алху амутаку ханахи алху радзни алху чхабили Рустам ягына музей ейтейт юкуп анасака качку хайзышту абри рукты тачна ус дари ласты юку адзубжат бяпшах коги насуя дыги бречандари ирпшазки чмырдир пшахуги юку пабри ахбаби апшбаби шушукса харахир қаланзы ядзыныкуйт абри хиш харбузыги амыт ядырцоз абри пхиш сырбазги абриги ахтыхацыги апарткизыги ахбаби апшбаби шушукса харахир қаланзы арт нзалым хаятзырхоз асахяму пабри апхала сахяму пабри аригелым хаятзырхозоб хахки юку пабас изурко Абасихан. Югоп амачазква ирнуп асахя, адзыс асахя нуп, псатква асахя цана, Абасихан насущтан итырхни яхзыгацоз итхарбойт, ари зыги анугут абри нас ибеу анышун траджи пшакозроп. Ибеу вахан хози пшакозроп, ари ачырпшцараги радзыны алхума ахахм амтин аргнуске чурпшцырку ирчын абриантик зад биантик амты зыхенки чурпшцыра дара ахсукузын абхигула гоп хайпхедзан. Выставки будут и будут интересные. Золотой фонд будет выставляться в более крупном объеме, но будем работать над этой темой. Ну, основные материалы, которые располагает музей, они находятся отдельно в несгораемых сейфах, и доступ к ним немножко труден. Но он будет обязательно показан народу.